Slušalke! Ivo. Kaj so pa te Y? To so pa avtopolnilci na dva izhoda. Recimo, če ima eno iPhone, en pa Samsunga, naj si lahko vsak svoj polnilec na to date. Dobro. Vse dobro. Čakamo na folk, da pride zdaj, kaj bomo dali kakšno zaščitno folijo, ne? Seveda. Pripravljeni. Danes je koda, je danes slušalke. Ja. Bravo! Bravo! Zdravo, servus! Bravo! Geslo, slušalke. Kako je geslo? Vse že snemamo. Slušalke? Ja. Bravo. Kjer telefon imaš? iPhone 5S. Geslo. Slušalke. Kjer telefon imaš? 5S. 5S? iPhone-a. Geslo, slušajte. Poveš, kako je pa geslo? Slušalke. Bravo. Po prvin se tu nekaj lepega dobi. Če reče človek slušalke. Tako je, ja. Bravo. Tega se pa vesela. Za trojko, S-trojko, S3, Urša, prosim. Pa note, dvojka. Evo. Pa note dvojko. pa za nota dvojko. Evo, hvala. Evo, izvoli. Hvala. Hvala, Dio. Čau. Si še nikoli v življenju mislite, s to in dobila? Danes, ne? Ja, Aj se zelo me. prijazni ste. Srečno veseli. Gizmo, hvala. Adijo. Pokrovitelj gizmo.si. Vse za vaše mobilne naprave. Antena.